Ole, tuna PayPal account siam dang karon tar lang nga. PayPal hi kovel puya payment system puisa inton na amhan lak tak pakat ni a. Online na kam bank account ang ka ni dona ni. Nakina online na dollar kan lo huna kam man tur ber ni a. Description na kan link karon da kain click nga. Browser ti hian ay browser nga application po kan tawani. Individual ti ki metanga. Next ki metang. Email in chulu tanga in password in chunga anwaya in password kan confirm le nga. Password ka horop tele horop puile special character pakatal katel turani. Nationality ya kian India in nga. Last name, first name inda alek nga in ming. Document mi angkan. Address line 1 le line 2 akin address inda nga town city Aizol. State Mizoram, pin code inda nga. Mobile number ki inda kadpo nga. Benga in mobile link kanit se. Anuaya box kin tik veka nga agree and create account ki metang. Debit or credit card number akian. ATM card walang panga number. ATM card number ka insulut pa nga. Select your card type akian. Visa te, Mastercard te, Rupee te omta kami ka in manbera ka in choose nga. Expiration date akian. ATM card walang panga. Valid up to tia kumle thalo lang ka in chuluta nga. Security code akian. ATM card nung lampanga number law lang ka. Patum ka in chuwang. Billing address. Skin address ka niya. Link ka tikin metang. Nakina i-mobile chutluwa kan OTP law lang nga. In enter nga. Submit ki in metang. Dan tikin metang. Tichuan in ATM card chu in link zauta sign withdraw thei to tinani. Mase ATM card in ilaw chuan i bank account lungot po ka iling theya. Mizoram Rural Bank account po ka link thei ni. I-roll thang anwaya khan i-roll thanga link a card or bank account ti ki click nga. IFSC code le account number kay da nga. Link your bank iti nga i-bank chutik chuan iling zo to tinani. Til pakat siam le nga ya create your PayPal mi link tiki. PayPal link tur ka siam ngai do na chu ki i-click le nga. At zia chu poisa mi miron thon do na ki mi link ki kan thon tur chu ni ta ni. Create PayPal mi tiki met leang. I-photo te ka i-upload po tanga. PayPal mi oblique pay ka tiya kian. Pay ka 1, 2, 3 ti ponganda taya. Kan link account siyam tura kan. Pay ka 1, 2, 3 ti nga daa. Next kameta. Mase alaw diklawa taken atiya. Seleson min peta nuaya kan patum. Kadu bera chung berami kamang tani. Pay ka 660 ki. Chuan kan link tur chu paypal.me oblique pay ka 666 ki ni ta next ki kameta. Ka click ka agree and create kameta. Dan chuan kan zauta. Aman dan ver kan law enanga poisa inthon dan ver hi i-click nga. Send and request ti betanga. Send ti ki i-click nga. Name, email address or mobile number alaw lang tani. Zia chu mizo bitcoin ni paisa i hondon taila. Email ay aming dan ka ringot po kanin kathon thaya. Email address ringot po kanin kachultayin kachulutan kathon thaya. Mobile number hemiyaling ringot pang po hianin kachulutan kathon thay ti nani.
chuan request ti khi kan met ve le a nakina kan siam paypal.me/pk3660 khi kan copy anga kan va pe anga anin ang click chuan paypal a direct in an lut anga ke ma ni min chen na turan lut lang hal don ni direct in an lut hal don ni kan paypal account na paisa kan bank account na kan withdraw dan tur chu paypal balance ti zona kan click anga withdraw ti lo mga kami withdraw kai me chuan i bank account na aron lut don ni i bank account lenga khan business day a chuan lei lo te aron lut anga business day ni lo chuan ni thum ni li ni nga ten ha ngai ve thin ni India regulation awang hian kan bank account tagin paypal a hian paisa hi kan da lut ve thei lova a withdraw chawka kan thei a tin India hian paisa hi darkar somni pali ba ki om thei lova darkar somni le pali ma withdraw emo ani lo ka chuanin ama khan automatic in ein withdraw thawa automatica ein withdraw don chuanin kan bank linga khan ein withdraw to na automatica ein withdraw dan sa dan chu payment ya khini kalanga i bank account link kha lo lang ta a itikanga safe metanga ti chuan automatic in emi safe a hian alo lu don ani email ai kal lenga paypal atanga email idon please confirm your email address khai metanga confirm my email address ti in I confirm don ya chuan description a khan telegram group karon da a khami link khai me chuan mizo bitcoin ti group iron join ve don ya